isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y lang programa tayo, alagip ti napalabas. Anya ti rumbang nga ramida, Diyos ko. Tulungan na ko ma. Iti kasta, daras ko malipatan ni Jojo. Saan mo ko mga ipalubos nga agladladingit aklatan? Ni Jojo ti rason anak kabangon nak, iti panagladladingit ko, iti damo nga ayat ko. Nga, pagladingitan nak matlagayam. Nagsakit. Ngamnas kan nga aklo na kunti amin. Katlipatak matan ni Jojo. Ita tanalpasan ti kasariyaw. Sa dino nga iti pagnaidan yaw. Sa dino pa'y kumangay, nanang. Kat iti balay ko ha. Alangan mo't nga dito'y balay yo. Ha? Ay, umukidi Ay, nagdamag aklang, may tanak ko. Sana narumba nga damagan nyo pa'y dayta, nanang. Adamat siguro panunot yo? Alangan mo't nga dito'y balay yun, ti pagnaidan mi. Kat nakabasbasit. Ay, tsak lakit di makagaraw dito'y. Matayak no siyak ti agnaid dito'y balay yo. Ha? Sana bali, nanang? Taka na yung nagtumot yung may pumasyal dito'y balay? Depende dayta, no palubusan ka, Jojo. Ah? Ha? Na, anya ti kaya mo asawan si Lane anak ko. Ada kayon? No, anya ti panagawat yu itim pakaknanang. Ha? Ola, alaam amin ang akagawaam, Jojo. Agawit ta ni balay ko. Kunaklakit din no isurot na ti asawam ang makipagnaid ijay balay na agam sa amugayam anak ko. Ano sa inyo lahat ng tagmay-may sa dito'y balay tayo, nanang? Sana bali? Takanayon kayo mo't nga may sarungkaran. Mala Ti napatag, baknang tinasawam. Sumaya mo siguro ti biyag mo anak ko. Nanang? Apay no kasaritam ti asawam. Ta umayak mo't makipagnaid ijay balay na anak ko. Ha? Ay, mabayinak mo't kinisilin, nana. Amuyo mo't nga iso timang pakpakan kanyak. Iso amin tagas-gastos ijay balay. Gasta aya. O nanang, iso pasensya kayo pailangan nga. Sana bali, takanayan kayo mo't apasyaran dito. Kastam ka dilatan anak ka. Kalayon anaunag ti pampanunutay. Diyak mo, tata. Apay nga tamarigata na ka makalipat. Anak, pangaasin talipati mo ni Jojo. Siguro, nakaragragsak itay ti sidong ti asawa na. Ay na, saan man gamin adagita ti pampanunutay? Uray diyak kayat apanunutan, tatang. Ngam isulat tamat ti sumrak iti panunot ko. Diyak maliklikan na panunutan ni Jojo, tatang. Rumbang na lang alipata mo ni Jojo, anak. Iliw-liwag mo tinapasamak ka. San nasaya at ani Jojo latan ti pampanunutan? Tatang. Tinasaya at agbirok kay ti pagbisyam. Iti kasta,
Saan nga isot ti pampanunutan? Makapadakis king katikas ta anak ka. Awan tinasayat nga ipaay ti kanayon apa nagpampanunod mo. Aisel, kumusta kan? Okay aklang, Mat Ramil. Kumusta mo tanti panagayat nga idartarira ko ken ka? Makatawanan nga gar-arma ken ka. Kwa, Ramil. Di mo ibaga. Ani pa ilang Jojo tilinaon tapuso maging gayta. Awanan ti mariknak apanagayat ka ni Jojo. Aisel? Ngamin, si kaitan ti ay ayatag. Ha? Agpaiso, Aisel? Wan, Ramil. Agayatak matunkan ka. Ay na, agyaman na, Aisel. Kamaudyanan na. Nasumpatan mo't lang tinabayagan ng ikarkararag ko. Oh, ikarig, di kan tupaldaangan, Aisel. Sapay lang ko, ma. Tasan mo nga ramidan kanyak tinaramid ni Jojo. Santo Pulos, Aisel. Ikarig day tayo tibatog ka langit. Anya nga tanong kalaysatan. Sigurado ka, Ramil? Wen, awanin ti rason. Tapno ibayag tapay. At datan ito umno nga edad. Isungag kalaysatan, Aisel. Itigas ta, makabukal tamutan iti pamilyata. Ay na, kablaawan kayo anak ka. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ay, sabay ko ma. Tanaragsak ti pa nagdinayo nga gasawa. Ramil balak. Sikan ti makamoy tanak ko ha. Sabay lang ko matayatam itinapod nun ni Aisel. Itatanalpasan ti kasarta, Aisel. Sa dino nga, iti kahit mo apagyanan ta. Diyak kaya't apanawan ni tatang Ramil. Numabalin, dito'y talata ko mabalay nga agnaan. Kaasimat ngamin ni tatang no panawan tang agmay-may sa dito'y. Katuan na, awan parekot iti day ta kanyak. Sikat ti matungpal, Aisel. Agyaman na ka, tao manugot ka iti kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka, Aisel. Uray dito'y tan nga agtalon. Nalawa mo ti sanik ko ni tatang. Sana paikit din nakabalan amulaan amin ti dagana. Datan ati mangmula. Ay, katuan na. Kahit kung agtarakan iti agduduma adingwen. Katwan adakan ka day talakay. Uray syakmat. Kaya't kumatiag tarakan iti baboy. Wana, pag tinulungan ta bakit? Iti kasta, rumang ay tibiyag ta. Kastoy ka dilat ng tibiyag ta, Jojo? Ne, anya ti kat mo asawan, Celine? Awan ka ti plano nga agbiro kiti trabaho? Ay, kwa, Celine, pasensya ka na. Ngamawa mo kami, nalpas ko ako rusaw. Iso amarigata na kagbiro kiti trabaho. Iso kinayat na. Gaputaan mom abak na nga. Kasta ka di? Ha, ne. Anya ka din day tangay bagbagang. Pudno mo, saan ka di? Ngam ti kinagpaiso na. Ni pailaeng Aisel ti adda di ta pusom. Sana po no day ta, Celine. Agasawa talang harudan. Sikat ay atak. Saan ka na makapaglibak? Iso a pinili na. Gaputabak na nga. Saan? Celine, sana po no day ta. Ay na, saan ka naglibak, Jojo? Dinak man nalilawan. Sa anak amaag. Saan asyak tiluklukwam, Jojo? Kalpasan tinasurok ang makatawan. Nakiasawa maggayam na, Aisel. Yudamag ko, anaragsak da itinakiasawaan na. Manalon ka naman lang kasawa na. Yung naanos ka nukan nagagat. Ibagpay na, Aisel. Tanaragsak itinakiasawaan na. Yun siya. Sa anak ka naragsak. Dahil sigurong tidosak. Gapo iti panangikulasay ko kina Aisel. Agpababawi ak. Yung naladawan ti amin. Jojo,
pinapanaw kung ti katulong. Awan mo't lang aramidem dito'y balay. Iswa, si kalangan ti mang trabaho iti amin na trabaho dito'y balay. Tapno, adamot maitulong mo kanya. Saan kat atapapakpakan kalatan kanya? Magsakit mo tinti kasta pa nagsasaong kanyak, Silin. Pudno mo, saan ka di? Saan ka kumamasaksakitan? Taday tat kinapudno. Sige, may sutik ko lang. Siya akong ti mga rami diti amin na matrabaho diti balay. Iti kasta, awan mo't may bagbagam kanyak. Kasta, tapno adamot serbim. Ti ko nam siguro. Agbalin ka adon, no siya ti maasawam. Anya? Saan mo ta kasta, Silin? Sorry, no awan ti maitultulong kukin ka. Umayak man pumasyar, anak ko. Oh, apay aya ka na yun ti yumayo dito'y balay, nanang. Taktakan nyo lang ti asawak. Madisturbo lang iti aramidin na. Ha? Awanan ti katulong mi. Iso nga ison ti para trabaho kadag iti trabaho iti unag ti balay mi. Ha? Nay, hapay ngay akas tamo tun silin anak ko. Anya nga apay? Rumbun lang. Tapno adamot serbi ti anak yo. Saan kat apapakpakan data kanyak? Di ko na siguro. Agbalin adon dito'y balay ko. Gaputabak na ngak. Naglaingin ngay. No aramiden nakit din na sugar mami na. Ha? Pudno mat saan ka di? Ay, saan mo't nga itikasta? Balasang ko. Ay na. No, ano tinapatid nga ibagayo? Pumanaw kayon. Tamakadistorbo kayo una yan. Si Line. No, awan napatid nga ibagayo? Saan kayon nga umay dito'y balay? Makataktak kayo lang. Nagalas gayam ti ugali ni si Line. Bastaw ti pa nagsasauna kanyak. Ay, saan mo gayam nga agbibiyag abak nang jay anak ko iti dinada. Tay sumot tinagbalin a katulong na. Ay, agbabawi ako no apay nga isaw ti inasawa ti anak ko. Idinto ta ni Aisel, nagpintasan ti kasasaad ti biyag na. Uray ni Mariaw, nagswerte, gapaw ta saan da pinanawan. Saan nga agmay-may sa ijay balayda. Ay, sana kas kanyak nga agmay-may saak. Kandi nakpayon masarungkaran jay anak ko. Gapaw ta saan mo kano apalubusan ni Silain nga asawa na. Kunak ide no ayaban nak ni Silain ijay nagdakkel abalay na agam sa ambo gayam. Ayan ya ka din daytaw yan napasamak kada kami nga agina. Silin, sweetheart. Agawit ang manbihit. Mapan ko lang sa rungkaran ni nanang ko. Saan ka pumanaw? Dito'y ka lang balay. Ano niya? Ang kahit kulang mo ta makita sa kasasaan ni nanang. Saan nga minin nga umay dito'y balay? Sa mapan kumat kitaan. Ha? Rason mo lang data. Ngam kinapudno na. Kaya't mo ang makita ni Aisel. Ha? Siguro mailiw kan kenkwanan niya. Anya ka din deta sa asawam. Adan asawa na Aisel. Oh, anyang iti amok. No adapay la panggap mo ang makisinubyanan kenkwana. Oray pa'y subyala. Sigurado asan na ko na kayat na Aisel. Kaputa na ragsak itan iti na kiasawaan na. Ka? Umapal ka? Anya kumangit apalak. Gapo, tasaan ka anaragsak iti danak? Gapo, tasaan na natungpal ti arapaap mo, abumaknang ka, no siyak ti maasawam? Mabaling ka di Silin. Husto da itan asang kadagulit mo. Basta rumara kita, tasarong karak ni nanang ko. Ha! Patasam ti rumwarita, agsinatan! Anya? Anay ko, nagsakit na talaga ti ulaw ka.
Ijak makabangon nga agluto iti kanag. Ay nagriga laki din ti agmaybay sa. Hindi na mo lang aminin umay sarungkaran ti anak ko. Ay, daytoy ka din ti dusak. Gapo iti inararamid ko. Ay, no ni Aisel siguro tinakiasawaan ti anak ko. Awang kastoy asasaadek. Ay, nalaos ti panagladingit idi ni Aisel. Gapaw iti inaramid ni Jojo. Asyak mo lang tinangsog-sog. Gamita. Ay, nakaragrag sa akin tibiyag na. Idinto ada kami kun ni Jojo. Kaagpaada kami asaan anaragsak tibiyag na. Ay, Diyos ko, sabay ko ma. Tama pa kawan na kadagiti dakes nga inararamid ko iti kalabas. Manungal daw betin ajak nakitkita arimwar ni natay. Kastaya, tatang? Huwag na nakaw. Kanayon ang nakarikip ti balayda. Din sabay mo ngamin umay sarungkalan ni Jujaw. Padasan nyo man na mapankitaan di tabalayda, tatang. Ang mga nadamot tandakas ang napasamak kaninana nati. Ay, huwag man ngagpasaw. Mas daawak lang amin. Takanayon ang makitak iti paraangan dano kwa. Manungal dawon ajak nakitkita. Ay, makapadanag mo ngagpasaw. Nay, asino nga tati agtuk-tuk-tuk. Nay, sarungkaran nak nga tati anak ko. Sana nakatrang ka na ita. Sobrang kalatan. Ateng. Ay, pasensya ka na. No, nadisturbo ka. Madanaga na ngayon. Takaslamot dun sa angkarong-rumbar dito balay mo. Ay, agiaman nagtaimay ka, Mario. Masakit ang ngamin. Ay, manon nga aldaw adanom lang ti ipapaunog ko. Hidya makabangon nga agluto iti kanag. Ay, wampay kidin ati lutuag. Asos, pinasaya at ipandakalangan ni hospital. Ay, Manugayang mga aldong agsakit ka. ay, alabang nga ron, Mario. Ay, po, talaga nakapsot ako na. Kahit numabalin, payaban niyo ko mati anak ko. Hindi na mo ngaminin umay sarungkaran. Kapay ngagpaiso di nakamutin sarungkaran ni Jojo. Ay, po, Mario, wag mababawi ak itan. Nuwapay asaan ani Aisel, tinaasawa jay anak ko. Kapay Mike, kuna man o jay ba nang asawa ni Jojo ti kaya mo? Ay, po, saan gayam at ikinabak nang tipangrukudan iti ayat, Mario. Tapay mo na ako ng tikas natin. Ay, nag-alas ti ugali jay nasawa na. Iparit na pa'y sumarungkar kanya. Kan sumarungkarak ijay balayda. Tama ka disturbo akano lang. Basta ka day. Ay kita talaga nga raw asal alasaya ti ugali di asawa na nukasta. Wan, iswa pang hasim ka di, Mario. Paayabam kumaday anak ko. Wait. Di ka madalagan natin. Tatalaga apayabak ni Jojo nga anak mo, itama lang. Pangasim ta palubusan na kumamad sila. Adda ka nun ni nanang ija ospital. Ana, tapno awan mo ti makunkunam. Sige, palubusan ka. Nagyaman ang unay silin. Saan ka kadi sumurot kanya? Saanan?
Ado tinaskan nga ramidag ija opisina. Diyak kaya ti mataktak. Silen, mabaling ka diti tumawat iti kwartam. Apay? Ada ka di impadulin mo kanyak, ha, Jojo? Ha? Sige. Tapno di mo ko na, ikan ka. Amok mata syaklatan tinamnamaem. Pasensyaan na ko man, Silen. Umumat nga ang trabaho. Kan may sa, at lang dito'y balay. Gapo tayo sugat nga rudi kayat mo. Alala. Awanin ti adu pa yan sao. Ato'y ti daw dawato makwarta. Agawid ka matlaang adagos, ha? Di ka agbayag ijay. Naawatan? Kasi kagaan din nagbantay kini Nanang Aisel. Agyaman ang lao na yan. At tinulungan yun ni Nanang ko. Anya ti klasim nga anak, Jojo. Apay abinay-mayam ni nanang mo. Apay asan mo man laang mata sa rungkaran. Kasano? Di nakmat ngamin palubusan ni Silen. Saan na kaya't nagkita ta? Anya? Kat, day ta ti makagapo abay-bay amat ti inam. Kasta ka di? Dahito'y sigurong titusak. Gapo iti panagikalang ko ken ka, Silen. Inkulasay kagawan ti makagapo. Ginapununan. Sana nagsaya at ugali tinasawak. Di mo ibagati kasta, Jojo. Aramidem nga min ati pagrembang kasmay sa padre di pamilya. Saan kat amang namnama kalatan iti kinabaknang ti asawan. Agtrabaho ka. Iti kasta. Adamat bukod mo a kwarta. Kan adagastusam. Saan kat adumaw dawat kalatan iti asawam. Kan saan amabalin apander kalatan ken kuana. Aglalo no may papan iti inam ti saritaan. Agtrabaho ka. Kat sikat ti mangtad iti kwarta iti asawam. Saan kat asikat ti dumaw dawat ken kuana. Oh, ang yaman na kiti dahita pang magbaga, Maisel. Kaya't ko ti dumawat iti pamagawan. Iti naramid ko iti kalabas ka. Pagbababoyak, iti panangisukat ko ken ka. Yaman niya nga ron. Napasama kan.Esa pasensya ka lang man kanyak. Sorry, Aisel. Pagyamanak paigit diti kasdya ngay naramid mo. Gaputan na amok ni Ramil. Nga iso ti pudno amang ay ayat kanyak. Iso ti lalaki a pudno amang ipatpatag kanyak. Kat naragsaka kun iti danana. Sapay ko ma. Tamaornos yumatan ti may papan kada kayo ka ni Aisel. Iti kasta, agbalin matan anaragsak ti panagden nayo, Jojo. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga siguro aday tuyen ti gasat ko. Gapo iti panangikulasay ko idi ken ni Aisel, gapo laeng iti arapaap ko akinanamay ti biag. Ket ita awan pay laeng nagbaliwan ti amin. Agtagtagi balayak latta ket pagserserbiak ti mangup opisina nga asawak. Siak ti agaw awer ken mangas asikaso kadagiti duang anak mi. Siak ti agitulod ken mangsuksukon kadakwada iti pagadalan. Diyak mo no aginggat kaano akastoy ti sitwasyon ko. Diyak mat makabirok iti trabahok, gaputaawan kat nga rod nalpas ko. Talaga siguro aday tuyon ti gasat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo. Ken ka pagayam, Jojo. Pasensya kan iti ibagak. Ngam panagkunak kat si kamat laang tinagaramid iti kunam agasat mo. Dayta ti pinilim abiyag. Dayta ti pinilim apagbalinan. Sika ngamin tay tao nga awan diskarte na iti biyag. Nuan niya ti adda isulatan. Sursuruam ngamin ati tumakder kadagiti bukod mo asaka. Sika ti lalaki, sika ti padre di pamilya.
Rumbang nalaang nga rod nga aramidamat dagiti pagrebengam kas ama ti pagtaangan. Alakastan pagayam Jojo, kat pagyamanak unay ti kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.